Kita Pak Tondo kan ya siluk ko mengurah iya milik siapa memang kami udah kok poin dari mana mengiru kok sudah jam 7 dan ibadah jam 10 hanya 3 jam untuk melengkapi segala kebutuhan kita pada acara Pak Pasok Melorang ini. Nabang kaya ito. Sir, kiba. Nasi balitong. Apya. Si balitong tawas sa mato. Ya. Betul. Wah, jedok. Mato. Ya, Om. Apa ya? Betul lah. Itu betul lah naman kayo suka daw. Kung pinsan, karena ubah ko na lang. Iya, kali kata aku. Ano nasira pa dito? Asa Ricky? Mag-report na maring ba? Paano? So, di ba no? Pero sa tingin. Iya, kasi ko man. Nakalat na makari deh. Punya budak tahun, budak tahun. Sekarang kan Kalau ada.
Kakak. Siambil dulu. Oh. Kepala keparan. Sana ko sa ding toro na. Apa itu na ang tumando. Tuna ko. Ori ang pati satu. Itu kan tom apa tuh menara tuh petani saya tak apa menara apa tuh pun kau tadi peturu dan ku tahu sengke di rangan Ako no, ya kan na jama kami. Pwede no. Susuk kita kami. Saking kaya sangat apa tuh nak? Kenapa kok? Pasti banget. Selamat pagi. Udah na meron to nakakaano to. Puray. Ano mo kay ko na talang. Ano na tak pada
Ito ite Kumo ko pasak-pasak ite dong nih. Sabi men Iya. Di maserong ni di poyan nano dako. ni pasak-pasak kay daan mambil lang bang. Ito ganito. Apa-apa. Iya. Ya te eda ko kepala sipas ngalain DTS. Lain DTS. Balakayan. Tak pernah Ngarang-ngarang ini. Boleh dipelak aku tuh piti. Ya. Boleh. Tete. Iya, bang, kendang. Mana pergi ke Pak mengukur kuna. Sisi tale. Iya. Oh, memang tombin na. Ani na kala no bang? Ya, kayo na. So, lapana yun. Lapana. Lapana. Mayroon yung lapana. Oh, nagpupori. Ya, makas. Ya, wa. Why, masala ni mo lapana. Ya, kumakatikat. Ya kena lah, bila shampoo te, pira ni. Abu udah pa yun. Oh, mereka. Ajar. Wah, udah mo. Luar kena. Si mo kusunod ni ano na sila na bataw. Alam ko na to. Kasir. Oh, di demisan. Apa ni kesan na? Pwede. Oh, ya. Dali dito. Pag pasikulan ko kami. Edu ka topan kita tali mani ina, yaman na mo. Alam ko to. Kurukan itu pira sa kamu pasang ko yung ko. Ano yung kato? Makalo to ni ro. Oh, ito ni. Iyo. Hindi ka lang ang bitang bulan ko pumunta nila. Si Mas Mandit aduh kamu negara ni lang kan. Gak mau Ferrari di itu. Apa sa kanila? Gak mau to Ferrari di itu na dulu. Ya nak kudin tu pengakas yang abang Diyos namanya hobi. Kira tu je. Mana pula amat. Karena yo mau kita nonton tu.
Bayar dengan senyuman deh. Iya. Masa nado keton nih menonton. Nanti lo nasa kanan deh. Nyari-nyari na. Kapotan kita. Kami artis deh. Apaan po? Kasi kaya memang. Kasi kaya memang matasakwa. Sesuai yaitu dedong lamate tabe lako kaleta sulanasang yati allo desa ngaki mak tombi allo mak tombi malaki tama pantunuan payanna lak kalando nasangka di komaliki lakorante jadi lanindo ki KPK lukan situru alu na tarana kinde sasiambe riwatuna liling padote di kalebona libu sanda kasalle namang kato la di tempen langan nalang na di palangan saringan na di sangla tu pedong parepe namang kato ta istirahat satu namang kato tamane ke nah kukua tabe roko suleng kararakna siman roko riwan malabina barrena allo lolo sumanikna todipo lindona bulan taruk turiyangna tongkonan layuk lalosukan daurena lindona bulan
kaisungan pa kalandoan tabe ro kasuleng kararana to brande rebongan didi to saladan aparan kayu-kayu siang para lamba si baru barana to tirandu ku barana kalando tioton lamba pawanganan pagapa nadiyong riwan malabina to riyatan nung sangka pas salinan na anak rampan dilino to untara nakadandan palelean na to meloy langi sangka malabina nakamuane tuang pastor, tuang pandita, si solamintu sangayo kalamba na baru barana na. Pagka kupotabe rokoriwan malabi na to si posarong palelean na lepongan tondok si tintibol. Mpotadong papamawa na dahil ang tuwa walo lipu tumbo kumuku silaw eran silente pelalan-lalan na may tetangan na tondok latiumba na ulun na salo engko kunawai matalo matampu kita rarabuku solanasang to tamatuka to tamasolo te may bakban alimbong tamate ada na mapalaw lanti alo to temo lanti kula di rante lulangan kumuha tabe ta sikasiri datu mo lanti atu sangatu ta sikatumpak ampulembang lante sang kapuran pangan ta silo pangan lalang yo depi tang sundung pengkarangan ta tabe ta patoro pangan pisatu yo ya tu lalu lalang detek dalu malingka-lingkan te dalu tabe ta no lalu yung long batat ta anak kadang pemimatangke iya ta sikasiri datu sabaya te kita limbong masolana sang tae bangan iki tangla unindo kape kalukan la abunta tuang pastor unindo ite jona kape kalukan tabe da ta sumayo mayo ta marip timak dokko yang mau disana si kasiri datu ki si katumpak ki ampulembang to silo bangan ki ilalang jadi kupuat tabe ta tororapa mo solana sang ta pasang kutuban itu painan ta maskola nasang situ lakalante pas sambayangan na kibenang lako siulu kita matuan ki damai dewan stasi kapak musik bambu yayasan Pak Panunduk Tongko Kecamatan Sanghala.
Puang datu surga sulolalan lama 60. Puang datu surga ku mambo age mairi umparenta tolino lan sangana ambena anakna bena masalo. Amin. Uang matua tona kasalamaran siapa pakatana sundun, usorongan kama totoran siapa pakatana lako kita solanasa. Totemo sia tentu salakuna. Tuanku sia suluk solanasang lampak kaborokna puan matua lante Allah totemo lante kulak dirande lulangan lampana taoniki sang lauran sangka lama lala lanadakna lama lalan alukna tejona patiran sangkana inde toruan tomatuan talam parapuan seluruh talam kombongan salokna puan matua Petrus Tikuraru lante Allah totemo lari panah ta'a tira-tira kayuanna ada narorongan nimo tau nok kok do tongkonang kadani nak kumua mak tondi mak palau nalanjan na to Buddha tu simbol Buddha tu tanda-tanda lajangkaran lah dipakai. Tapi ramo lan tangana tetarampak kamaduk senan tu gambarakna bak tu tahun-tahun na inde tomatuanta inde sulukta siumpu mo te alang na banua na pasimpu tuang-tuang Allah satu pa nadi popeni nanti di sana taruh toh dia ini sangkin patuan sudi gente pak karudusan sadiamo
inalla digente lakian. Ini umpama bata arabuk nende tomatuan ta juluk dalam kombo ngasal Petrus di Purahari mamula te Allah totemo sela ko Allah mia sadia mo inde inan karatuan latanganai umpo pak doko temai rapu landa telo totemo mamula telo totemo mas yang ngomongin na sekarupna tiosok mo batu simbuang sia pira-pira rupanna kayu tumakin tagente dodo sangkala makna bayu sele na temai tanda O Pua Yesus Kristus, mangka mo kami unalay kamatian susitolino, apa mangka duka mo kami di pamalimbangun, pelan nakakuasan na puang matua ambe, langka matotoran na puang pena masalo. Puang kamasaikan ni. Puang kamasaikan ni. Kamu mo tu kamalimbangunan siya katuan, minda-minda tu mapatongan lako kamu, lam namparan katuan matontongan. Kristu kamasaikan ni. Kristu kamasaikan ni. Kamu mau tulah saya sudah nak kabu kamalawiran, lompasi pulung kani solanasang tamakat datuan surga. Puang kamasaikan ni. Puang kamasaikan ni. Deno pa anak puang matua makuasa kamasaiki. Umpagari salabudanta, senanta ki solanasang tamakatuan tontong sailakona. Amin. Tama sambayan mintu na to di sorong mati olomi kung potete Yesus Kristus juru salama aki ya muki gente to manurun sa eran di langit kitongan uduo sama parenta si sola kamu na penama sallo puang totemo sia tontong saelakona. Amin. Paabasan lamay kada ombo pakalan putiro mimisa isungan kapayungan kapua mabusa sia to misung dao na ia tulangi isolalino lanna adio may olona naurungan taemo inan diapa la nani kutiro ni tumintu tomate la kapua la bitti bendan dio olo isungang kapayungan na iato siya tu pira-pira sura dibungka siya dibungka pole o misa asura senga yamo sura katuan na mintu na to mate sia iya ke den tau ta na di apa tusangan na di sura lan sura katuan di pembuangan duka tama limbong api iya to susi moto tu karana puang matua kures mana langan puang matua. Sulolalan 115. Patale kamalabirana siaka Sia umpasenge
masang. Totemo siya tuntong sa lakona. Ya mo te tukareba kaparanduan di Yesus Kristus na tonoran ni Yohanes. Papulian ako po Yesus. Makadami itu pun Yesus laku anak guru na lakua dakni parosoy tupenaan ni. Patongan ni tupuang matua sia patongan dukan. Lamban nambe kumuda inan dini torro. Ia kita ina susito manasa man kamu popokada lako kalemi belana lalauna pasakaran komi inan. Sia yang pulau angku man kaum pasakaran komi inan la sudena untam mui komi di gua anna ia tukunina ia duka mini. Sia ia tukunina male mitandai tulalan lako. Na komi Thomas lako opuan. Tai kitandai tulaminina male na umbo molaki kua untandai tulalan lako. Na komi Yesu lako aku mote tulalan sia kamanaparan sia katuoan. Mo ini sa tau tanah rampo lako ambe sangadi ketete dio di aku. Ia ke mitandai mo manasa mitandai ku ambe tu ambe ku naranduk teto mute mote mitandai mo sia ni kita mo. Susi moto tukaranna puang Yesus. Papulian ako po Yesus. Sesuluk solanasa melampak kaborokna puang matua. Ia te sangka ma'lau eran mak lente pelalan. La sangka dio pak gaurar rambu tuka, la sangka dio nasara rambu solo. Sitonganna ke di peladai matumbai napake nenek todolota inde tondok toraya di pekondi bang mo kumwa ya di etonna malolobang pa siya marurukbang pa pesiparan na tolino la pupung matua den na di yaera nung pasyumpu i tulino na langit apa ton natang masipa motor tolino nasong kani pung matua tueran di langit iya to nalanda sela ketututemo tontong bangpa di ranuan tukabendananna eran di langit iya to tonna songka mo eran di langit pusak mo torotolino kumombala di kuah ana den bisa sumpu kuang kapenom bantang ya mo de to meneneng garonto tu apa butu lampak nanunganna nenek todolota naurungan tibangun mak rupa-rupa ritual sangka laya tu disanganna sangka rambu tuka laya tu disanganna sangka rambu solo. Semuanya itu menjadi upaya manusia untuk membangun relasi kembali dengan Allah. Seringkali kita mendengar bahwa pada abad ke-10 adalah seorang leluhur Toraja yang bernama Tangdilino membangun peradaban dengan undang-undang Aluk Sandapiti. 300 tahun atau 200 tahun lebih kemudian ada lagi seorang leluhur Toraja. Mungkin setelah melihat apa yang terjadi selama 200 tahun, ada hal-hal yang perlu diperbarui, membangun peradaban
dengan Undang-Undang Dasar Alut Sanda Syarat. Ratusan tahun kemudian kita merayakannya sudah 111 tahun yang lalu. Kita baru merayakan tahun lalu 110 tahun Warta Injil sampai di Toraja. Inti Warta Injil adalah Tekupah dalam bahasa Toraya. Anakna puang matua melau langit menurun di batara umpokin nallo kabasata moto sarani te alut sanda sundulna emoriat talang poga ubang ngitimi lauran sangka ma'alalan nada cerita marasan di pogau apa taeki unampui kama totoran kama watangan itu kadang melampas sambayangan tengah satu kumua lantai sana katongkonan iya teh pira-pira lauran naku sangka lah di pogau lah di labi sangka untai ya tong tedawan namoro 10 karuan na namoro anan pemandapi-dapi memang dengan doa lang anak kuah kenapa tidak dikatakan tedawan na Papa Ika tedawan na Papa Dilber dan seterusnya kecuali pasti tentu kurangnya nawai kadaraka. Udah dukang kukolai, nadikwa, tak menalai kwa, tidak mana pasar bine, tidak mana kumpalma, tidak nasangnya. Dia mau itu pas sambayan atau nomor satu kumua. Arang ni pena masalah ni ukua tu patang naranci. Angki tandai tu anggak maladi je pokokna ada ia temai yang ada mantap nilai luhur dibanding ada adalah berbagi rezeki berbagi berkat puncaknya adalah berbagi kehidupan nah ya itu saya sangka saya nak bangkit sama Yesus kanan jomai rasulu ku patungan tukuang matua ambe toma kuasa tumpada di langit nadino sa Yesus Kristus anak tunggal anak puang ta tumangka ditambu belan naka kuasan nama sallo anna dadia nina kadara Maria tumangkam perasai kama pairan tonna pak parentana pun silatu nadia tak nama tenadi penampakan pan dia tonna loma pentalun tua misira dimela anak tomate Tukene malana surga misu dio kananna puang matua ambe toma kuasa domelana sayang pares satu tuo sia tomate upatongan tu pena masallo gereja katolik masallo kasurusan atau masallo kagarisan kasalan katuan sude katuan sailakona puang matua ambe toma kuasa otokna kasalamaran sia kalimbo bana mintu pasake malakukan kuma ami pamasero itewa iya teu lendu ipena masallo ini anki pake usak kumatoto itu kapatongan ang kisaran nungkil atau kaleni sorongan kanika di pagarisan kasalan setoyangan kani jomai rumbu rakana siapa patudunna setan den nupa anak tontong lolong lampena anki tuwai katuan tunge pasalama anki matoto untoyangan itu kadeki sia katuan ki jomai apa kadake sian minti ngayo kanyi dio oloni situ pena siapa tanggaran masero mintu nato opuan kipalakum poteti Yesus Kristus tutua sama parenta setelah kamu na pena masallo uang totemo sia tontong saya lakona amin opuan kamu matumangka uswai tu Nabi Elisa umpasita apa sia sola buai kumuan nawai iya tau pabutu kama sakean kama totoran sia kaloboran
umpama jangan kan ni penaan ki malaku mati kalemi opuang umua papayangan kan ni kamamasian ni sia pasake te sia iya te kumua anna minda sia apa-apa tu dipiki wai tu dipasisola te sia iya te ladi toyangan jame pak patuduna sia rumbu raka na setan nani pamatoto belana kami derenan na penama sallo belana Yesus Kristus uang sia pangantaki totemo sia tontong saya lakona Amin. Uang matua toto mampaki Pak Pudian siapa kurre sumanga ki pakendek mati inang kaisungan mi belan na torro makuasa sia liuka borok komila kotorro tolino kamu mo opuang umpadadi tu tolino susi rupammi ia moto anna ya tu pantarisan na tolino umpasombo rupammi opuang nagara gato marapu te tau na te tau mi Petrus di kuraru belan na tang na tiro mo lindo rupanna mi tambay kamorok mo lamin te dino te tau mi batang rabuk na morah na luang balun na te tau mi tukitiro melakukan opuang kumapasake te tau na batu gambaraan na te tau mi Petrus di kuraru den pa kumua iya kena tiroi tau la tontong na ingaran tumintu kameloan tumangka na pak toladanan te tau mi lako tobuda lako rapunna anna pembenda disangka lan katuanna mintu nato kipalaku mati olomi opuang lendu Yesus Kristus ia mo arang kamalak birami sia ia mo bater rupanna agami ia mo to manurun sa eran di langi iki tutua sama parenta sola kamu na penama sallo totemo sia tontong saya lakona Amin. Opuang matua ambe to makuasa simpuna patiran sangka kematian nate taumi Petrus di kuraru di garaga batu di pasadia teinan di sabuk lakian sia lantang iya tu lakian lananai ladinanai umpatorro itu batang rabuk nate taumi mamula lanti allo to temo landak saya lako allo kamean na iya te may lantang lananay tomak rapus yang mintu tong nala katahanan lante salah katongkonan lako te taumi runo kok siya melayo papaya mak rupa-rupa tanda kasimpuran kamisaran kasih pulungan kasih kamadiran kasih kamayan sia kasih dikanan iya moto opuang malakukan kumua pasake telakian iya te si ia mintu te lantang sia inan di pasadia den naupa anak taumi tula di patorro batara puna dau te lakian ia te lagi sorongan lindo mama semi anak mak di mentama bilangan atau masallo dau suruga anang dinna mak di mendadi topatun duang kilang pas sambayangan umpalakuan kanitua sanda paraya dio mai oloni den naupa anak lante lantang sia mintu inan ladi pamambela dia may mintu apakah dake ana mendadi inan na ponoi kamaran pasami den pa ana mintu tatamalan te inan iya te laumba kamaran pasan ana tasu sia sulen lakoto inan katorwanna lompok inalo duka kamaran pasan mintu na to opuang kipalaku mati olomin poteti Yesus Kristus yang moto manurun sa eran di langit kitongan tutua sama parenta sola kamu na penama sallo totemo sia tontong saya lakona Amin. O ameba suruga tiromi anak mi kipalaku mi bura lindo masake
masa siapa tontongan otona panganta siapa tuborona katuan otona kasalamaran siap kali ngubanani tumas sangke makurre sumangakan ni mati oloni melanani kamasyang kani telino panampani kinanai tuo melorangkan umpaki temai apa mipadadi siang mipaden langkatuan bengkaola mati olon lampa dan dian dolo umpak petandang komikaleni siang wasambi lago taumbi ia motunu Abraham Ishak na Yakub siang Musa yoto inam mamka ni bepali supada inde moto inan ia to nangai taumbi umpenom bayi komi siang panata kamenomban lago olon ia tu inan ia to na osoki batu nama bendan tu batu simbuang inan kami nomban tuna naik purau tanda kami nomban sia katuan men kaola mati kolon ia moto angki malagu opong kumapas sakke te inan ia te sia ia te mai simbuang lama lupa batu lama lupa tananan Anna tontong benda matoto kesimpuan batu mendari tanda malah di siapa tontongan dia namintu pak kaboro siapa sakini lakote taumi dunang penoluan dioloni lansara katongkonan duni tata lako taumi lanse padang diliatu sialaku bali tondok batu bali lembang wa nalong demarai demai kasimpuran kanisaran lahirah kaum bagi itu tanda pak kaboro ni siapa sakini uang ditonton tulang kasih pakaborosan, kasih kamaliran, kasih kamayan, siang kasih di kanan, bisa sholat bisa, lah ibarat tonton situ dua alat olaran kasalamaran. Tonton kami opong pakilalakan ini dua lampak dan yang baru kalau Yesus menjadi baru sebuah tua siapa tontongan. Ia juga mengasihan altar tua siapa tontongan. Ia juga mengasihan betul tua siapa tontongan bioloni. Deno pauan, anak pasolongan kan dia marang ulang itu lawan patiran sangka tuna panata inde lante ya de. Ulah ibadisa pasolongan bagi pemalana Yesus Kristus. Mangkal solongan kalian menjadi kesuruh matontongan di Allah ni buat nak kasalamaran dino. Mintu na pauan di marangko mati Allah ni. Umoteti Yesus Kristus buang pela bakti yang untuk menurun sa era di langit kitongan. Dua sama parenta setelah kami na pinamasallo uang totemo siya tontong sa lakona. Amin. Kamoyakan ni mati oloni mi perangikan ni siya ni salongan itu apa ipalaku ya marato angki sesolain derapun na deto matuan ki batu siluki Petrus ti kurarut mas sambayang kumua Kopuang tangtorekan mengkamoya mati oloni
kumua kedenti sakalangan tumaadin la umpatikadangi tu kalingkana tetaumi Petrus ti kurar mentama banua matontongan ni melakukan ni opuang kumua amirampanan ni jomai mintu nato miloran ni tama banua mi siya mibagi katon merendeng siya kaman abiran tontong sa lakona ti palaku opuang tarimang kepasambayan ki tobalu anak kampo na siya mintu raputan lang na bilan na kamatian na teto na kaburoy siya tum kaburoy sola nasangi kapatunganan siya ranun na kumuya teto matuan na baatu silu na mempatu lako olomi ti palaku opuang tarimang kepasambayan ki tanya murah pesuru pai sia pesuru tedong tu dipukinan lolalan mati olomi sangadina kapatonganan tusong polan penggauran situru lalan pak poreami boy sa tau ta ngaran pula kuambe sangadi kita terjobi aku sempurna kamatian dan tomatuan ki lan pak rapuan batu siluki lan kumbungan salok di mana ada pira-pira sulapa na saluran na sara katungkonan sama pasolo puasami siya kamala dirami tula tontong payang mereka andalan telawar sara yate tutundin kamarwasan dan naupaan na mimpi na to mendarikan kataparanluan umayate itong ni Petrus Tiburaro di palaku o buwang tontong kami opuang kay desara katungkonan timay turuan tumak kamaya lang kubungan salong demi turuan to paningi turuan ambe turuan indo turuan itu kasumpuran kamisaran siya kasih kamaliran lan ki palaku opuang tarimang kepasambayan ki toyangan ni opuang tesara katungkonan yate tumintu apa maadin ulu tutombang kalingkan na ada na panda di bolong toyangan ni opuang tupa patunun na setang siya mintu eali kumuan na mintu lauran na sara katungkonan yate ladi palingka si turu lalan katonganan mi ki palaku opuang tarimang kepasambayan Keden tipeng kamoya lataranganan ni tipeng kamoya ite may kami ta sabilang penanta jolona kuan kapenombanta opuang iya mototupas sambayangan peng kamoyaki tu ki pasang kutu banne ki pasang boke amboran lampas sambayangan tumangkana adaran kani wangki Yesus Kristus ambe ki daw surga lagi pamasal tu sangani lasai tu parentani ladani tu pak purayan ilan kilino susio surga bengkan itu lagi kotoran yang lo demo sapagari itu kasalanki susikan bagari itu kasalan kalegi saya pertama dalam persobaan saya dalam kanan juga kadagian amin Sululalan 142 Nungki opua si doang batang kaleki moy anatang si pato kuresu mangala ko puang
kita yang lalu. Tama sambayang o puang matua ambe liu mamase otok na kasalamaran sia kalin muamubana mintu pasake di sandatongan ni kumwalante sarak katongkonan iyate ondo pirakalante kama nombang kama disenan lante Allah mak tombi mak pasonglo mendioreng komi lantanga tangaki ulen dui Pak Basan Surak Madatu kamu opuang mak kada lako kami taumi ulen dui Pak Basan Injil puang Yesu mak kada lako kami taumi lako kami siulukna iyo oloni lan upataru itu katuan tontong siapa napak kamasian puang mematua lako batang adikale ni pantas sinisani lan upataru itu sarak katongkonan tiate tontong kominarindi balak na kulang butaruno siana paling panni pasat kemarinding puang matua makuasa ambe na anak na pena masalo Amin. Tomatuangku sesuluk salana salam pak kabarok na puang matua sundu mendotu kami numbanta mai kami tapataru katuan talah beda kate sarak katongkonan diate lang kamarampasanna puang matua mana langan puang matua la susimo laurana kapedon ban lante mak tanggal loto temo na kikua tang merau bila kure semangat tang mentok mok doki-dokian polean peraya pakuin dari painan kaluak tasolana sang kutupan sang bokiamboran langan situlak pas sampayangan lante ulu bakba katongkolan ma aloto temo tulangan ki tanda tasiki pon nopena ki toding kalua batang lempan pak todingan maka lima na lako tuang pastor dewan stasi kapak tu mangka usalanan ki solanasang lako kagaleta ki kuah kure sumana na sidaruna iya tu pedong lagi paparepe pa sompo bungan tama tarampak yaitu kamu silukku temak randing mang kamu kasak kai kaling waktu saya mau kumirka ya madi kami tumete painde to tarampak jadi bersemangat kesempatan dan kesempatan ini laka pokokna pirang-pirangan lo pak apote dulu coba ilang parampo nasa buku kada kuat tabe lako kalau malabina tunggu pastor setelah 24 kita tabe lako to parenge tabe lako ande indo sa silu sola nasang benda nalan tanga-tanga ta sola nasang lamparampo sang buku dua buku kada selaku tim kerja atau panitia yang dibentuk oleh keluarga dan kita minta Pak berdoa yang para lu parampol atau tengah-tengah atas solar dasang sehubungan dengan ketertiban. Kebetulan di tengah-tengah kita hadir Bapak Kapolsek, Bapak Camat dan Koramil. Masalah ketertiban para lu tajaka Solanasang terkhusus hari ini bisa kumua lamalek inarak te tomatuanta ma pasonglo kita jaga ketertiban dan tidak ada riak-riak yang dapat menimbulkan
kasih saran atau benturan-benturan yang dapat terjadi. Jadi kita jaga itu masalah ketertiban. Laku kita Solanasan, iya te, tapi kelalai Solanasan, khususnya kita keluarga, jadi ina boleh. Apa mau te honoranna tapogau te, tajagai Solanasan. Jadi laku kita mintu rabu, kurampok, inde tongkonan boleh. Ta si pakilala bisa sola bisa apa tuh lah tapogau dan tugas kita masing-masing. Tugas kita masing-masing. Tidak perlu lagi kita bertanya indato demon namberang ini orang di dan tiap-tiap tim tuh tagaraga Solanasan. Kemudian yang terpenting yang saya mau sampaikan, yang nadengki mamali lam parampo sang buku buku kada lam tangga-tangga Solanasan. Melo tulung na ta bukada ilaku panitia, khususnya ketua panitia dan pembawa acara, yaitu protokol. Tulat tapatu pirang-pirang ngalo kalako to. Jadi karena main ini mintu talingar rangai, ya tajagai etika. Sabah disanga kumua pokada dalam main ini, yang kita abang nasi tetena, susah menimbulkan satu ketersinggungan, ya itu yang menimbulkan riak-riak yang tidak bagus. Kita jaga kebersamaan kita di Tetongkonan, ya kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita melakukan ke depan ini dapat terlaksana dengan baik sesuai doa-doa kita selama ini dari Bapak Pastor dan pengantar. Saya kira itu dari saya selaku ketua. Ya, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Itu letak Bapak, tangan dulu tekem Pak semua. Tulasindo. Ganda.